Assalamualaikum урматтуу подписчиктер. Мына бүгүнкү сиздердин 21 март Ноорuz байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Чоңлай районунун Кырамык айылында Ноорuz байрамы болуп атат. Ноорuzда мынтип аппак кардын үстүндө эл эшикте өздөрү карды күрөп, мынтип жаш балдар кардын үстүндө ойноп, мартта Ноорuzда карда ойноп жүрөт. Бұл жерде азық айылдық маданият қызматкерлері концерт қойып атат. Ал сіздермен таныштырабыз. Айылдық маданият үйі жарақсыз болғандықтан мынтип эшикте концерт болуп атат. Ал сіздерменен жақында таныштырабыз. Кең келечектер, Кыргыз элибизди көрө албас комшудан сакта, Кыргыз жериме көзүн арткан душмандан сакта. Kırgızстаныбыз өнүгүп өссүн деп, Кудай өзүң колдогун, Кыдыр ата жолдогун деп бата берип коелу. Амин. Маданият үйү жок болгонуна байланыштуу порттерди токтотуп, 4 порттерди сакына кылып, бардык көйгөйлөрдү ушинтип чечип, элдер жакшы маанай отурушат. Senin sularım, şuradan varına, bir sularına, caşıgarda karına, hırsız burada basan karına. Bir suranın varına, caşıgarda karına, hırsız burada basan karına. Asmanım var, yerim var, baktılığımız kırgızlar. Durma geldi, yaşılıkta yağmur, kırgızlar doğrudan var. Salas, arılar elden kalas. Tümele gelile. Akbata vergile. Baktı ki babanla baba dikanda. Camaga beni gelire. Amacının çoğunluğundaysa abımız bay. Eller öptükçe olur kendine var. Allah onun içinde malum var. Мына достор, балдар карда сеген чагат ойноп жүрөт. Майрамдык маанай жакшы болуп атат айылда. Кийинки видеодон катты көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.